non puthot andeng dam tuno na labang so andeng non ilitum ka chingki ke non ilitum 125th amendment bill puthak sa chingki ponpo ilitum ka dugo weta chini lo labang so 125th amendment bill lake non ke bangje ningkan se labang so pa don polasi itum ka chini se me labang so notice angka ilitum long ket labang so 6 schedule autonomous district council do labang so puthak sa non amendment ponpo lasi non alang li phani neli do kedo ake hai Rensing BEY Ahin alang li pe ka chingki than mo je la pulo labang so amendment bill no 125 amendment bill no itu akinang so itu karbi long autonomous district council 6 schedule council phan nang lika chichar dam labang so adraf non paklang ponelo lasu nang lika chichar dam nang li hin pe nang li kopi se ke mema kai noma kopi se dak itu council phan negative iduma bate positive iduma nang li alu lang no pusi puno lasi lai ka dugo we nang li ka chini dam bate nang li rada phan kopi lo ke than nang tume labang so lam thani khanang li hin ta Lalu nili lang lo hai. Kesemet ke lasu non proposed amendment, constitution amendment appeal ponye bangke. Lasu bill long nili githek long ante bangke kesemet aladak resignment kache song song do. Lasu resignment kache song song tu men kache tok agreement apu taxi. Kesemet bangke lasu amendment mukha bangwan constitution amendment ban to pedang certain subject mukha nang tipo. So niligi teglong pima laso draft proposal long niligi teglong bangke lalo je akimi kopena hormon nanti bere i pubang nanti 1995 padengkan laso niligi da bubom hai 1995 padengkan ka cetok MOU powerful pick lapen laso a model abangsi non Tripura long ta karbi long autonomous council pen di mahasa autonomous council pen TP a model autonomy sebetulnya nanti nai kusi kan laso niligi da pu hai je jointor hongpi lapen holiram terang atum leadership lapen alang tum kacechar dam laso hormu bangke heluu alang tum kacechar dam bang heluu lasi alang itu laso ake theke joine bangke pinchuru nai non laso propose amendment long bangke mili thek long bangke adenjar bang thepi jese mera bangke autonomy na free apha penana ni penel tum thek long lo nili bangini amule tuma debate ke telang bom hai ahut na ahut je ai katha ra ke hai bang ta thek ceremony sita alang li pu bang ta 6 schedule long hala phong deng schedule hai phong deng schedule gram panchayat ba panchayat tiras bangsi wanangji ladak servan ke amen irgo klong te choklo lake nili pu je bang ke 6 schedule ki free mana autonomy ki free isa kam lapen Elvin teron hai tala son 10 hai je article 280 bangke tangka hadak pensiban nang ke do ko hala ta 5th schedule hormu lasela so 5th schedule hormu ladak man notulong te akisu bangke lahalo je lata la bagini mo kan inge bangta ni lagi theklo te mang alang litum ka bor ie bangke 6th schedule mate laso autonomy bang free nei laso hormu bang se ka bor ie son se ni theklo atheba laso kabori do pen laso ki frije pon alang tu kabori pu theklang adem bangke non klangda ka bangke non ladak la sia bang nilenang tu manang pe klang iklang la hello laso la hello alu ke alu la hello laso alu long ja mu ka phiri mi ang pu nilenang tu manang pe klang ye bang la hello draft proposal long a proposal mukha ko song mat ili na por hepi that ko hai the constitutional land rights and socio political rights of the economically weaker and underdeveloped Gorkha community of Karbi Anglong and Dima Hasao must be protected while amending and implementing the provisions of the proposed constitution 125 amendment bill 2019. Aku tu tulang, the Gorkhas of 6 schedule areas should be recognized as special protected class by the proposed constitution 25th amendment bill 2019. Aku tu tulang ensure the right to vote and to be elected
in autonomous territorial council, municipal council and village council. Apen ke aku dotulang proposed constituency delimitation should be on the basis of geographical and natural boundary, so that representation of Gurkha by election can be ensured. Lasun sipu. Lasormu bangke ulupulong danon ke milit particular Gurkha ba Nepali tuman ke lang select kolam kali. Sita isiormu bangil tu ma thanai bangla hano. Je six schedule ke tribal laso to hon ka protect dia pan isi constitutional provision. Sita non laso proposed amendment law ke non tribal to hon rak special protection ala tum hon voting right pena election ki thudun katu ka right pon nangi ula so ka propose bangke lage bhariya tumja. Karbi anglong karbi akhai aphan ganjar lo dimahasau dimasa khai dina lage bhariya ganjar lo. Lasi niligi thaglong bangla helo je alang le tum mangke laso ki free phansi hal hai proposal mukha kewang lasi lage dak eklang dak lasi dak home ministry pen ke thagun bang jumesa home ministry alam the bang jumesa. The bill is for removal of autonomy from the autonomous district council. The word autonomous is not mentioned anywhere. The government seems to propose replacement of autonomous council by ordinary district council under Panchayati Raj system and should not impose Panchayati Raj on the hill tribes people. They have their own traditional village council, which are good and equivalent to Panchayat and already accepted by the Constitution of India and 6th schedule. Lason sido. Lasi home ministry nangkera idun sulo hai. Lasi kupia posi ini tum laso amendment bang adenjar bang thigo kunin ni ko bang la hello. Lasi Assam government atom laso hormo bang ini tum phan autonomous district pen ini tum phan general district na pencho yi phan la hello akin kam. Ini tum 6th schedule phan nang 3C ladak 5th schedule ke bang ya phan basi alang tum ka bori. Laso long ke cerap dun bang ke state government lo cerap dun bang ke indirectly niligi thaglong bangke jai katha ta hala panchayati rastak bani la Ellington hai bang ta article 280 abang ta dak ban nai star lata 5th schedule hormu pena pho angdenga schedule pena la pho angdenga schedule jong se 6th schedule wang lo kulong te ile tum kana hop ile tum kalung ba thepigi la penili isia hormu na pa klan thi klan lage Indian constitution lagi Indian constitution alolo. Deh, that constitution alolo nili sehor munang lang part 16 Indian constitution onde part 16 special provisions relating to certain classes. La bangke article bangke 330 lo. Reservation of seats for scheduled caste and scheduled tribes in the house of the people. 1. Seats shall be reserved in the house of the people for A. scheduled caste tumara reserve po. B. Banke the scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam and the scheduled tribes in the autonomous district of Assam. Ini tu lasonom si orhelo pulote lason tomati hok na belai ka. Seats shall be reserved in the house of the people for the scheduled caste lalomati. Seats shall be reserved in the house of people for the scheduled tribes except the scheduled tribes in the autonomous district of Assam and seats shall be reserved in the house of people for the scheduled tribes in autonomous district of Assam. Lalu pulang te district council reserve district council seat ko an naido constituency ko an naido lahai seat mokha ke totally si laso tengpulote lage reserve sita non hala 5th schedule bang yulo pulote laso reservation manga abek depo MP ta non ko eltum tribal tum si thulo hala so constitution amendment bang lo de MP tum ta hala so seat reserve kali ni kala ni a guarantee ave MLA ini tum karbang lo do anta non ko reserve so amendment bang lo de laso seat reservation do ma a guarantee ave lapen ke laso
rapa proposal long mang ya ko isir ma khek long mang lo ladaka sit bang pocket si pinchong po si pula pocket pinchong po sita hala akimi ka kriaji apang ko ra trok do ba thongkep bunang he thongkep pen aphika kriaji sit ko an magdo la song bong pen trok bang ke nomin governors nomination people la song bong bang trok bong ban bahani ya ko so po bang creeping so po akap pre khai tan people sitame la so remaining asit kon mai do bangke jok particular community particular khai tham la so sit bang rija pangai kusi lalu pulong dalam kasih sidul free lah la pulo te la ita lama mon ko sa chikina la so phang ko mo na edi tum ke ha ya gin tiron de kan ki pon direct funding mo la bangso direct funding to akapre ka tumta akapre ka hawata la bangso di mase awan mo la si ite tumta ka bemo terus council lo ta la bangso tangkai tum ka chut dengan je pan tan ki ba awas sai lalu se rong tum ka chen por ko la bangso lo ko pili tum tangka ka chut anu je pan dapat chut anu de ko te itu la kan hok tu ma nah hok do ka chen por farman se la bangso tangka wan la si tum chut anu de pulo te la bangso 62 pa tum kan hok tu ma akan hok do po inte 62 ke lagi constitutional isi safeguarding provision tribal assortment ke safeguard dia pansi constitution long la so provision bangke ka clear lalu mati non ke fifth schedule horbu bang lo tangka poisa ka do bang goi wala bang apa ko bede sita la so tangka ke bang ya kong article 280 det kali ini tu la pana ni article 280 pem long le pin poisa additional fund bang bomo karbi long lo additional fund bang asitina department lo ka akurur tanga sewa normal budget council budget tangka ko anma lapen fund cap fund ko fund paru sosial tangka ta karbi long bang bomo additional fund lase article 280 implement nai ladak pen one week ni palam kilo kosono wan ko la one week lo pun tangka one week palam sebe additional fund kosono bo nono bangke muthe lahai constitutional long ke to right no khajong se iretum chevar at lo pulante constitution long ke do provision iretum bana bp provision ta pen iretum kopya ja kong me do la bang chevar bo lo pun non consensus sit nile muchikinan sinang lipu he sita konsensia bangjong si unreserved pinchong lap lo pulong like general district lo like 62 district si kali lo pula mp mla reservation mangta avedat ko district council reservation on avedat lo mati dagat te pulong te constitution te pulong te reserve 10% seat si reserve la so 10% seat reserve that pen karbiang lo ma alam punang hai karbiang lo autonomous council lo asit bang 10% seat reserve ko la so ka cheklem che dam hormu bangta mohadak assembly longta Pini state government tum pinchong dana pusi ladaka representative tum han halada kapedun pa insurji phansi hala so sit mla sit reserve parliament long akapre ko pene rule frame detna la so long amethang ara telon thichi pulong le dana pula so phansi parliament long ta sit reserve hala bang de non dak 62 grassroots level long pensi la so ki free bang kapangche la so 62 apan ki free laso attempt sorkar tum ke claim bangai nili hin tan bangai nili condemn lo lapen karbiang lo ke do aka preka organization aka preka political party tum ta laso mo ngam ni bek nai alang tu masten clear nai laso lo ate non 60 ki free lo non pulo ejaga debate le ko thek sulo ngai 60 ke dorde usi state ke chahan meghalaya so ta apna autonomous state lo non ke full fledged state lo Mizoram sort of state lo Tripura sort of state lo people on hada on 60 lam ko 60 jong si dor e bo halu pulo be halak strengthen nai bo bang bang non la so a proposed amendment lo bangke Tripura sort ka pilo 1995 pan income karbiang long pen 5 sa pan 60 long kiti la so ja kom hala so modality MOU troop and kiti hala so model bang si Tripura pun nang Pini tu alang tu hakir di yang sekai no samno hal hasiki free la sohor mo bang si nona bang phiri meme la si nile chuni ri bang la no na tu na su lo la so tok so ma hang lo ni sampik lo iling sang lo badan ni sam lo piso sang badan ni sam lo bakadu we phana ni sam lo ate la so lam the bang karbiang lo so people dokli
Sidul ki free ko ana ki sung pen kecedan pen ko ana aningkan ne ko ana uve ne kecedan pen sila so sidul provision ilitum Indian constitution non kelong non ki free ban ko ana ke joyi pur karbiang ora tum doklip po pu hai uve ki mi tum doklip po pu hai Aphuthak mungkin apa mula seat reservation Aphuthak. Non la so propose draft long itu 56 to 44 step. Last year dapat manje reservation of it. avelo Terus ini tuh tak mat kami minta kita datang anehkan kayak itu kayak long je lah MOS 1 MOS 2 kita dulu. Terus ini lah MOS 2 long kami itu long recap ke reservation tuh. Kita mela so reservation mangke open for all kadu itu satu lo itu dapat itu non tribal tribal kita dapat open for all kolam nih. Kita main non lah bang so dia mangke kusolo isi udah perlu teh angton dah open. Kita main hala bang so MOS 2 long mangke long recap ke maksudnya reserve dah so. Lasi nangli kusolo kayak cicara masuk hormo nona bang si kimelo mah hala bang si kimelo. Mate nona itu na 26 to bom da ini tuh reserve kali itu non se teknologi. Nona 26 constituency lo nona to bom da itu. Nonge reserve kali se 60 dola teng blote lagi tribal area ke reserve ta. Maksudnya nang kita komo pudam lo masih so pucat. Kosono nang kita mata ada nah itu mangkong. Last seat apa bat la pen reservation of ta. reservation ma putha ka bangke kupi ma la constitution long ke dotang la bang lo ke chok nai la bang lo ke chok nai non nang li MOS 1 punon MOS 2 punon nili ka kham ki kali hai alang tum che song lo agreement che tok lo mesen lo sta sarkara hin pe la 6 du la phanang ki kriya kan ki claim mati nang li 10 seat si rijati puma la pen besi ake ong dong ka heri puma open di puma akapere mi hada siksidul longke tok dak lo mute isilam ili kapega abang tua kena diploma reporter tumna ngarjo utan ili thak lo je lasu ahormo bang ili tu implement mede karbiang lo lagi nili penceng lo karbiang lo politis ke klaim tanga munit doan banon ke klaim bo matum doan setadi la isia ke thedung ke chokchil aget ili tum arat cerang le ili tum Indiana constitution long pipiaron si ili tum manang salam pima pipiaja kong ili tum manang pima lahai cerang le nona bangke tangkalam si ipu gram panchayat ba nai putala hello article 280 ba nai putala hello sida lasor mu ba mane ninje bandulo je lahadi ho seats shall be reserved in the house of the people for the scheduled tribes in the autonomous district of Assam, Sodakdak, along Preli, Meghalaya pupe, Tripura pupe, Mizoram pupe, Assam pulang de Karbiang long lo, di Mahasa lo, Ladakh asid masih total masih reserve mati. Nona 44 stik apa pak je belum tak itu tak angton dari reserve lo. Oh angton reserve lo, angton dari reserve lo. La so yung se reservation yung se available po lagi 62 silo mati. 62 filo. Lapen ili tum penang ana bang futon bangke laso 62 ki priya phanse ka bori. Lasi union government do bangke laso proposed amendment lo bangke pulo lagi against the spirit of 62. Lasi laso bang chokchi. Lapen panchayati rasta nang ne already haladak village governor tribal to ma mathang system do lo equivalent to the panchayat to sipur. Lasi laso hormo bang adenjar bang theo. Lasi Assam government atum labangso kabor ili tom phala so 60 nang priya phan kabor bangke ningduk memela lapan karbiang no arat turpak si labange chesong nang pusi nili non pupus Sana na itu lah standing committee terkait dengan draft itu mengenai nanti social media lah atau standing committee dan perkelaman draft na aja tanggal kalau dah ketok kalau pun lo dan non capability karbiang long sisi itu lo deh itu part itu bomber ini for election kami langsung holbu kapat lo bukan ke seat reservation available karena non itu boy 26 seat elected seat depan ke itu reservation boy mate totally reserve kalau totally reserve walau tak kenal itu tak dengan
ambil tu pengorak so di sini kami ini tu non NCA apa kita pun bangkai na tum anta asik tebat ko wajib kami la tu 100% bisa pasti tuan sila sohormu masih kecok cilola nani la so ke chok che bange laga la plo hai thala non kape bat ji ku bange pula 26 plus 4 de 26 plus 4 bange non ke do bomba hai 26 sa seat bange elected seat lo la 4 bange nominated seat lo lasi la so pe la an ke reserve lo so la so pe kupi ma kape baji 50 pulo mati 50 pulo inkoy asirang mo pe truck bange nomination dam jui ko hai inkoy pen truck dam jui pe on the crypti hala crypti bange open hala crypti o asit bang open sita 6 dulu na sit le ko solo crypti kali isi ta ko solo open poge la open unei lasi non dimasa atoma a council dimasa autonomous council ke tiket asit sipe baji polo la tiket to reserve for ST to mas reserve TV polo hala hello correct step 6 dulu spirit hala bang hello karbi lo non ke ilitum kuma lo ntela so horba responsible la so karbi lo 6 dulu ki priya kam ke klem kuma lo ilitum non lagna ilitum so bang chininan ko ilitum jonan ko ilitum pan theknan ko no bang karbi lo ra tum chini nai so la man la sin ile arni ko ko bana pulo jai ka thara ita 6 dulu pusiki ku 6 dulu tang nai si pu 6 dulu teng se kam claim nai pu ha voter list non tribal to amen than at nai pu sitala pu bange panchayati raswan tar mane na region si dak panchayati raswan der lo ko hayam amen than online ko also separate voter list council mensalam online ko ate non banke non 6 dulu ja ko bang pima ge do banke voter list ta karbe autonomous council to amen than se pe governor approve election ta state election commission gali non ke governor si da election conduct ji karbe autonomous council non 6 dulu thing pulong de then up state government man state election commission pulo da halat mat ani ha de election conduct ko mane aphan pe hai to mane aphan perem ani ha do man pe hai to ani ha do man perem non aku da do thule lo is a proposal lo state election finance commission state finance commission pulo de tangka ma kadu aja ko bangta aku state lo chipole hadak pensala so state election commission finance commission si tangka mo sa bang ahem no ma jakong isi bang council long pe pon bonu hai autonomous council mati non ke pena bang territorial council to hai UPDS lo chitok lo awa kapre song ma chitok lo mati laso ka chitok ham agreement ba kapre playing ye bangsi laso agreement non that amendment lo mati lasi laso abil jong si pas step lo puluang te laso te yong si non tribal to hona da dimi pipono pancheng lo ponte laghe 6 schedule si kalilo lagi 6 schedule si kalilo autonomy ta avelo autonomy bang ladak bopen home ministry ki parliament tum jatha namade latu ke pudak lo je la dak nang tu autonomy po word na ha use lapan autonomy ka withdraw kan si claim lo lagi state government si claim lo karbiang oli da la chelang mai ko la chelang de lahai ka du kawe alam ke theklong si cirai nangi polam kamat hapasi nili PIL to kiti karbiang ora datum amek prang nangi karbiang uwikini no datum non lo thexerlo latum la swarait bang chichi nai la sohor mu bang ilitum uwikimia ari deng la swalam theba le nangi la swalam posi nili PIL to kiti lalu